Mbere kabisa mukwenda address situation ira twithirire twinyondo na Meru County no mantu ya Mbatare ntu betu wanara Igembe North, Igembe Central na pande setigania nya part of Bure bethite bithukire tu maitha na in a span of 10 days twithirite ontuko antu bakiorwa in 2 weeks antu bakwite more than 10 people kuna manjiri over 50 antu bangi mundene yo na ngombe sietete almost 1000 na mburi totalika antu ba rite misi yo nonto bakudira ba live in fear batukumya kumbokara nonto maitha yatikuyo tuko yari ya muthenya no tuko yari anytime they feel like coming na ibona nitio tibokira na kulingana na urato kuolelia ya kantu babe protected nonto tibantu mya kuya muthenya otuko thirikari ni kwirwa ndia njio police na rimanto yana ke ya mwanka ke ya nturaira sina mathina na the same day akumau antu bakorwa na bakaiyo ringi so batu bira tukwenda kuritura Meru atukoneka ekuthira under the watch of government niko kara yaka Meru antura bati kwariria Meru mimi bakwaria pakara kuivikana kana bati kwaria kanya ka inkwanda antu betu bamenya nya thirikari menye eri cia to Igembe na Tiania twategemea mira yathirire yasirie mpesa yasirie thoko antu betu imparene bari beta rutererwa urimi ng'ombe na si ng'ombe niranjire kuyukwa after kuyukwa ng'ombe ni thaka bietu twitete osuno so tutukuona weru na thirikari twinyo tukwenda mira uma botu tukaritie na bote amu na Meru nikio tuminkwenda kwira thirikari next week kwethira from today mwanga tariki 1 mweri wa 4 utea atuera yukwa either your operation ekuthiria budget bau na kuura thirikari ya compensate antu betu barabombito kuona baraba ijinto bio ekwethira thirikari tethe kuyukia atua personally dem sio mawa nontunya antu ba mawa kuna baraba rithiti ndwandaira nembe nemwe muntu oembe north na south na central akirira inya mwembe muntu oegembe south no akumia nontu gutuwetikia mumero wire kire ya mromo no kire ya nyuru so tutetekiria antu betu bendelea kwinyelwa ndata ku petition the president of Kenya kandika petition and I will walk from Meru to State House pende petition yako na yenge kaandiki interior ministry kuhakikisha manto yeto ya Meru ya kujukwa serious nontu gara yaka manto ya Meru ya tukono yaka ko yetete ngankwenda kuwira Meru you support me if from today between today and on 1st of April oya kwethira ote atuera yukwa I want to raise Meru people from assembly and I will start my journey on 2nd kuma Meru assembly mwanka State House I walk for 5 days to State House mpende petition you na kuma State House nkaende ngeke interior lakini utonkaende parliament nonto parliament yo batukwethira ekyole la siabura Meru bakuinyeleka ekaromi ngwesi onthe ekari manto ya Meru ninkwenda kura thirikari atri tubo supportire kwana every time tutura tu support thirikari kenda tuona ngwe kenda tuona services na tuanjira kuna rwimbo ra tuta lakini nkwenda kuwa as for now kora aswe tuta nekinyete muthia nonto tutumya kuna tuta manto betu betauka antu bakiorwa ngombi kaura mire ya sembesa ithaka bikiyawa to allow tuna tuta mwito tethia nae iriuki antu itosogere ngombe kana twetheria ata eguthibu kwenda rwimbo ruru endelea antu betu ibe compensated baraba kwite family ciana bathomethwe nyunda yetu sokwe ngombe zetu isokwe ninya mira yone mbesa hiyo wimbo utaimbika vizuri lakini la sivyo hiyo wimbo tunakataa